Jangan itu dekan je kami pun. Masih. Ani sampor. Langsung dah sidam lah. Jo. Hi guys. Benar. Permission. Deh. Dalam berarti tak. Mana je? Lah kiri lah. Bang. Bang kamu kiri. Anda temaji akhiri lah laku ke? Yo. Apa start kan? Por hi. Oke yo juga. Oke. Di contoh nih. Jaga teh nolak lu lagi. Nih. Apa mah? Mama jauh. Dalam. Mana? Biar macam. Sila ko dalam bang. Tema jero. Buat mah. Oke. Handphone hay lah. Ini sebenarnya atau ada lah. Amakan deh. Mana deh? Ini pilih mabuk po. Ini. Ani sampel di bisa di. Ikut tingkang nih tak? Ikut nang aja. Cipik bukan. Tendap belum cipik pokok. Awalnya cipik bener aja. Ini sama kan? Nana ini ya kita macam ceding nana nana. Salah nih tak? Tolong kita tingkang aja. Deh. Sana, nanti dia pula. Sekarang nanti mana kena bensin loncat lah. Macam kota aja. Sulit. Nah, terang ke jalan. Jangan tu. Sadang nanti tak? Nanti. Lah, nampak lang thay dia lekan dia. Ini nampak lang kan? Nih. Apa yang office barak, ha? Tak ada bang we. Alu tak. Kan lah. Ada nampak lang sama. Boleh ya tak? Ya. Kita beje. Nijil po alu. Nijil po alu sudah lah. Yang di dalam po amat lah isi nang gulcok ya. Masukkan ni nang tanjat po jauh. Nah, dikin dah nala. Sao lần chúng ta ở từ trong thay gật kìa nó chả đứng ăn đi lo nhà ra cho đứng ăn anh Arun ăn đi cái gì ăn đi bom lắm ok làm mắm aja cái bà thịt tết họ hay rồi họ lại ăn cái gì dalang nagtutик na pang power board ma mahal lang aram dia lah ja nagaram lah okay ini aja pero anda nang lang ma bagaimana gari lang ya itu aja tempat hay lo duduk tehnya dalamnya ke sana अब जो कह रहा हूँ सनी वो दे जो ला रूम ला pakai sangat jauh itu aja deh tip terang lagi mas benai bom nah tangan lah kami tip terang nampan man belakang lah जो lagi hand game pertanyaan baca apa tangan dia dulu kim kram kita kim kan nah saat sudah lang mati mau salah teknik deh lah langsung sih lah penju lah nerasa belah mana kayak dia channel kan mana kan channel
Cocok po teh punya video ke. Oke, nonton kau apa deh. Kalian chúng ta ăn về này. Tapi untuk kanan nampak lang kelihatan cuma itu kan paling tuh. Đi. Mau langkon ik bom